Singngat District Presbyterian Youth Fellowship Som Khupsianlal Diamond Jubilee Suong Anaya gamla aminmal hin apol talen na bon ni mangpat Yesu Christ min Jubilee tibai hi sian ko munni ngai kebawin mangpa lopin dingin suang hon na lela na ni di kebawi Samuel khatna bu sagi sang som ni a Bo chin Samuel in suang khat ala a mispa le sen kikala put a tam amin dingin Ebenezer kachili Jubilee thupi kisai tung som gu azia pen nawa hing tung ta a mangpa thupi na natunga hing swadin gon zol pe hela unau teo tu nile tu huna sangkat zakwa som gublenga kipara imahin kuito bieh imang pain sang nile som nilenga tu ni huntana imahin kuya Singngat District Presbyterian Youth Fellowship Khanglai polpite Walzola asom gup chinna Diamond Jubilee Mela hing musa to kituain mangpa ku nga kipa nale mangpa hoi na thei zing na suang phui no ma tuin ami suang ku mangpa thei zing na ding le Singngat District PYF ta sale ga wa ha to se ma kal sang suan thei na dingin pale tapale hagau siang thau minin ki hongwa hi mangpan pina tangkai kungai kebawi Presbyterian Youth Fellowship Singngat District Zotang Presbytery Zo Presbyterian Church Synod 1965 to 2025 the 60th Singngat District Presbyterian Youth Fellowship Diamond Jubilee Celebration Thupi isai bungsom gup jangkhat Hauminlian in mangpa thupi na ahing tungta unveiled and dedicated by Reverend Stephen Khupsianlal Biel Pastor Jubilee Stone donated by Mr. Andrew Manlun and family Jubilee script donated by Pa Pasian and family erected by PYF Singngat District, date 9 November 2025. Mangpan thupi na tahen. Amen. Mangpa maya kunin suang lat nani bawin.